Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu na YouTube kanalu F1 Ring. Moje ime je Miroslav Miki Despotović. Večeras ću vas provesti kroz moja najnovija saznanja vezano za jednog Novajliju u izuzetno složenoj operaciji zvanoj Pogonska jedinica 2026. Naime, večeras ću da vam predstavim moja saznanja, moje istraživanja do kojih sam došao vezano za najnoviju pogonsku jedinicu Formula 1 tima, Red Bull Racing. Oni su praktično ušli jedan veoma riskantan projekat, a to je praktično sa gole zemlje da podignu fabričku halu, da zaposle inženjere, tehničare, da osmisle projekat i tako dalje. Sve je to krenulo od oktobra 2020. godine kada je Honda zvanično, tadašnji njihov partner, objavila da se povlači iz cirkusa Formula 1, da bi posle godinu dana praktično krajem 2021. najavili da ipak ostaju, da će razvijati motore za sezonu 2026. sa novim timom i tako dalje. Vraćamo se na Red Bull Powertrains. To je fabrika koja je praktično nastala iz ničega. Nije tajna da je najveći broj zaposlenih praktično Red Bull preuzeo od svog konkurenta sa ostrva. Sedište firme Red Bull je također u Velikoj Britaniji, u mestu Milton Keynes. Oni su prema nekim procenama između 200-250 zaposlenih iz Mercedesove fabrike super motora preuzeli i na tome su gradili. Naravno, preuzimali su i inženjere drugih timova, nove inženjere i tako dalje. Praktično uradili su ono za što se kompanija zalaže. Razmišljati nekonvencionalno i rizikovati. Nismo želeli da budu oni samo klijenti, oni su želeli da budu vlasnici pogonske jedinice i zato su se odlučili na taj korak. Te 2020. godine kada je Honda zvanično najavila odlazak iz ciklusa Formule 1, sastali su se vodeći ljudi koncerna Red Bull, tada još i vlasnik i osnivač kompanije Red Bull, pokojni Dietrich Didi Matešić, dao zeleno svetlo, praktično odrešio je $100 miliona da se napravi zgrada, da se okupe ljudi i da se počne sa konstrukcijom, proizvodnjom, testiranjem novog motora. To je veoma smisao i hrabar potez. Tadašnji šef ekipe Red Bull, Christian Horner, je uspeo jer praktično za 2025. godinu su bili promovisani FIA je promovisala nove pravilnik, prvenstveno za šasiju i prvenstveno za novu pogonsku jedinicu bez MGUH, sa bioodrživim gorivom i tako dalje. Međutim, Christian Horner je zamolio, veoma je kratak period bio da bi oni stigli da razviju motor, a i već su se najavljivali pridošlicu u Formula 1 poput Audija, kasnije Cadillaca, i uspeo je da to odloži za 2026. godinu. Citiram, zbog toga sam se borio, jer inače ne bismo vremenski to stigli, već sam po sebi to je bio ogroman izazov. Završen citat. Praktično ovaj motor je deklaracija nezavisnosti tima Red Bull. Poznato je da je Red Bull već 20 i nešto više godina u Formuli 1. Postavili su visoke standarde. Podsjetit ću vas, Sebastian Vettel 4 puta svetski prvak sa Red Bullom, Max Verstappen 4 puta također, i prošla sezona je ostala veoma upečatljiva, pogotovo drugi deo sezone, iako su imali bolid koji je zaostajao za McLarenom. Red Bull i Max Verstappen su napravili čudo. U aprilu 2021. godine, kad je već doneta odluka, počelo je rekonstruisanje jedne stare hale u okviru zgrada pogona u Milton Keynesu. Da bi
kao što sam rekao, u aprilu 21. počeli da rade na tome. Nakon 385 dana kasnije, Red Bull otvara svoju fabriku motora. U junu 2022. godine inženjeri i mehaničari su se uselili. Iste te godine, znači 2022. godine, u avgustu, verovali ili ne, pokrenut je prvi put motor. Da, dobro ste čuli, V6 turbo motor sa oznakom Red Bull. Red Bull je stvorio nešto što do sada samo ima Ferrari. Ok, ima i delimično Audi, Mercedes, ali Ferrari pod krovom Maranella ima pogon za šasiju, pogon za motore. Red Bull je sve to ostvario u Milton Keynesi. Najveća tajna svakog proizvođača motora, naročito u Formuli 1, je koliko taj tim, ta ekipa, taj inženjerski odeljak ima ispitnih stolova. Broj ispitnih stolova je izuzetno velika tajna. Konkurencija ne sme da zna šta Red Bull sa svojim budžetom radi. Pored toga, tu su veoma bitni 100, to Red Bull ima, ispitni 100 za ispitivanje jednog cilindra. Jer sve počinje od jednog cilindra, vidite kako se dešava usisavanje vazduha, izduv vazduha, rad ventila, sagorevanje, brzina izduvnih gasova, brzina ulaznih gasova i tako dalje. Zatim imaju samo ispitni 100 za glavu cilindra, zatim imaju za kompletan motor, u ovom slučaju V6. Onda imaju poseban ispitni 100, kompletno V6 motor sa menjačem, posebno ispitni 100 samo za menjač, poseban ispitni 100 samo za sistem za gorivo. I na kraju, to je Mercedes već imao 2014. godine, VTT, dobitna formula, Virtual Test Track. To znači da kompletnu šasiju sa motorom, menjačem, pogonskim poluosovinama, točkovima montirate na taj 100 i simulirate određene simulacije programirane na određenim stazama. Takođe, u jednom komori Red Bull posjeduje, verovali ili ne, jedan ispitni 100 za proveru rada sistema za dovod benzina, koji je sposoban da izdrži pritisak, pazite sad, 5000 bara. Podsjetit ću vas, u autoindustriji pre 30-40 godina dizel motori sa predkomorom su radili na pritisku 300-400 bara, posle 10-20 godina se razvija sistem Common Rail, ono direktno ubrizgavanje, prvo je bilo 1000, 1300, 1800, sada rade već na 2200, 2800 bara, a ovo Red Bull ima ispitni 100 za proveru sistema za benzin do pritiska od 5000 bara. Tu zgradu koju je Red Bull napravio, gde će se praviti motori, oni su nazvali Rind Building. Rind Building, Rind je poznato ime Austrijanca rođenog u Nemačkoj, Jochen Rindt, koji je 1970. godine posthumno, jedini vozač u Formuli 1, osvojio titulu svetskog prvaka. Inače, zgrada, posebno unutrašnjost, je neverovatno čista. Njen siv pod je tako čist da vi praktično možete da jedete. Mnogi kažu da je to čistije od klinike. Iz jednog prostog razloga, tamo ništa, nijedna komponenta za motor, svi delovi, sklopovi ne smeju da budu kontaminirani. To se radi u jednoj posebnoj sobi gde se putem takozvanog depakovanja vrši dekontaminacija tih sklopova. Svaki pojedinačni deo koji mehaničari kasnije implementiraju i instaliraju prolazi kroz ovu fazu depakovanja. Takođe imaju 6 takozvanih umivaonika koji stoje jedan pored drugog. Tu se ti motori čiste od takozvane prljavštine. Tu je takođe i vakumska sušilica. Red Bull je odlučio, naravno, to je moje mišljenje, verovatno podstaknuti idejom kako je Mercedes napravio, to sam pričao u mojoj drugoj epizodi, kako je Mercedes napravio izuzetno jak, izuzetno pouzdan pogonski sklop i s time je dominirao 8 puta sa Mercedesovim timom, 2 puta sa McLarenovim timom. Oni su želeli
i žele da pojedine sklopove prave samostalno. Konkretno, glavu cilindra, točak kompresora sa onim lopaticama, radilicu, znači imate klipnjaču, radilicu. I sad, verovali ili ne, oni idu još dalje. Prema rečima Steva Brodija, koji je u Red Bullu zadužen, on je šef razvoja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Oni žele da prave sopstvene, pazite sad, svećice. Da, ajde da kažem, poznate su Bosch, NGK, Beru, Bosna, svećice, Red Bull želi da svoje svećice da pravi. Steve Brody kaže, postoji mnogo razvojnog potencijala za svećice. One koje efikasno sagorevaju, prvo daju snagu, a zatim troše manje benzina. Završen citat. Inače, da vas podsjetim, Red Bull je fabrika energetskih pića koja opstaje već nekoliko decenija i koja je napravila prodor sa svojim posebnim impresivnim marketingom. Oni sponzorišu raznorazne grane sporta, posebno ekstremne, omogućavaju ljudima da iskaču iz svemira. Sećate se, pre 10-12 godina, nažalost, pokojni Felix Baumgartner je skočio sa oko 34-5 hiljada metara i tako dalje. Sve ove stvari koje je Red Bull samostalno odradio, prepoznao je jedan američki gigant iz autoindustrije. Radi se o Fordu. Pošto Ford želi da promoviše u narednih nekoliko godina i da uloži, verovali ne, slušajte sad, 50 milijardi dolara u e-mobilnost svojih automobila, oni su izračunali da bi marketinški udruživanje sa kompanijom Red Bull doprinelo višestruko reklamiranju, promociji njihovih proizvoda i odlučili su se da uđu u posao sa Red Bullom. Ne treba zaboraviti da su trke u Sjedinjenim Američkim Državama sve popularnije. Posebna pažnja se posvećuje trci u Las Vegasu. Publika je sve mlađa, sve je više žena. Postoje mnogo raznoliki dijapazon ljubitelja Formule 1. Pri tome nemojte zaboraviti, novi organizatori Formule 1 koji žele da organizuju trke u svojim državama, stoje ispred kancelarije šefa F1 organizacije Stefana Domenicalija. Tako da je u februaru 2023. Ford zvanično obelodanio da se uključuju u najbrži ciklus na svetu sa Red Bull timom. Tada je većina stručnjaka to ismevala taj sporazum, odbacujući ga kao puko sponzorstvo. Sad, Red Bull je brže donosi odluke, brže reaguje, ali zato je Ford strukturiraniji i ima izuzetno veliku bazu, veliki potencijal. To ćemo vidjeti uskoro. Glavni inženjer Forda, Christian Hertrich, je izjavio, citiram, volio bih da smo samo zalepili naše logotipe na to, kao što su svi tvrde, da to bi nam mnogo olakšalo život. Završen citat. Pre 4 godine, znači 2022. u proleće u Milton Keynesu nije bilo nikoga. U međuvremenu, kao što sam rekao, preko 200-250 tehničara inženjera su doveli u Mercedesu. Sada Red Bull Powertrains broji nešto preko 600 ljudi. To je ozbiljna ekipa inženjera, tehničara. Bilo je vreme kada su mesečno primali po 20 novih ljudi. Citiram Hetriha. Imamo različite pristupe, radimo polako, ali po proverenoj metodologiji i pedantnim procesima brži su, donose kreativnost i na kraju ideje spajaju, to je savršeno partnerstvo. Imamo zajednički cilj pobede. Kraj citata. Inače, Ford je isto jedna od najstarijih automobilskih kompanija, postoji 125 godina. Bili su primorani kroz svoju istoriju da naprave sve i svašta. Uključivanjem Forda sa Red Bullom, prvo je bila inicijalna ideja, Red Bull pravi motor sa unutrašnjim sagorevanjem, a Ford bio zadužen za bateriju
softver, elektroniku. Međutim, u međuvremenu Ford kao gigant je mnogo više uleteo u posao sa Red Bullom. Praktično 3 su neke oblasti gde Ford može da doprinese Red Bullu. 3 oblasti, to su prvenstveno obrada na CNC mašinama i livenje mehaničkih komponenti. Takođe, Ford ima veoma veliko iskustvo štampanje u 3D metodologiji. Da bi uštedeli vreme, Ford se koristi 3D štampanim metalnih komponenti. To je tehnika štampana nazvana takođe DMLS, direktno metalno lasersko sinterovanje. Praktično, Ford je predstavio da će 12 hardverskih komponenti za novi Red Bull Powertrains motor, koji inače dobio oznaku DM01. Ja bih voleo da je to Despotović Miroslav, ali nije. To je po osnivaču kompanije, jednom od suosnivača kompanije Red Bull, do, nažalost, prerano preminulom Dietrichu Didi Matešiću, koji je preminuo 2022. godine, 22. oktobra. On je dao, još je bio živ, dao je zeleno svetlo i praktično u čast njemu je oznaka prvog motora Red Bull Powertrains dobio oznaku DM01. Takođe, Ford radi na delovima turbopunjača. Delovi za MGUK prave specijalne odlivke i vodove za vodovodne cevi, odnosno za rashladni sistem samog motora. Takođe i rade neke komponente izduvnog sistema. Takođe, druga oblast gde Ford može mnogo da pomogne Red Bullu je simulacija motora. Računari se koriste za izračunavanje naprezanja na svakoj pojedinačnoj komponenti. Ovo eliminiše potrebno vreme za skupim testnim vožnjama. Takođe, Ford obezbeđuje softver za simulaciju kako bi optimizovali upravljanje energijom tokom trkačkih vikenda i određuje optimalan raspored električne energije i motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Treće područje je baterija. Praktično, na ovim prvim, onim nezvaničnim testovima u Barceloni i sada na testovima u Bahreinu, videli smo da Max Verstappen postiže dosta dobra vremena, a što je još važnije, Red Bullov novi motor nema nikakvih problema sa pouzdanošću. Praktično može da se poredi na neki način, a to ćemo sačekati još 15 dana do prve trke u Australiji, da vidimo šta će da uradi Red Bull sa svojom postavom Max Emilian Verstappen, Isak Hadjar i naravno sestrinski tim Visa Red Bull Racing. Toliko, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali, čuli neke nove podatke, neke nove informacije. Ostanite dalje uz kanal F1 Ring. Lajkujte ako vam se dopada, napišite komentar šta vam se ne dopada, naravno pretplatite se, jer samo na taj način ćete mi dati novi elan, novi podstrik, da ovaj kanal zaživi, da ovaj kanal se proširi, da uvedem neke nove tehničke detalje. Unapred zahvalan. Hvala vam na vašem vremenu izdvojenom. Molim vas, vozite bez uticaja alkohola, bez gledanja u mobilni telefon, pažljivo, s poštovanjem. Pozdravljam vas, Miroslav Miki Despotović. Doviđenja.